Lo msindo lokhona-ke ekhaya kaMgwambe ubangwa ukuthi-ke lijaha lakhona-ke kaMgwambe lithi-ke makhelwane-ke lo ngubaba Nyawo akabafuni lapha-ke ekhaya. Kodwa gogo waleli jaha uyayiphika le ndzaba. Uthi ngileli jaha lelinemsindo futhi liyaganga lapha ekhaya. Naye-ke futhi akalifuni lapha-ke ekhaya. Ngithi uphika lide nje Mncedisi. Tinto wathi faka emotweni ngahlaba inyanzela yabe ingithela ngeluthuli. Tinto yadati tonke usho bantu bomakhelwane la wathi butha tonke. Wathi noma sengimxolele mina emntwanami wabuya la khasa hlala naye. Wasala lemne ngathuthela la wathutha nabona wathutha wathengisa usho ludalada. Kulamalanga bebathutha emakotapeni lapha kwaze wabulala ibhala lami walibulala. Ngathi Nyawo kimi angixoshele khela yekele kutala khaya. Ngagijima mina ngahamba ngabuta bomakhelwane bakhona la kumadosa bathi abangifakazi nami. Kuthi ngente njani nanga umuntu athi angixoshe umuntu lo sita gogo. Bathi ke lapha ungakwendi lo muntu ubona usawana hlazele ukuthi uyangcunulela. Ngeke ukuthi lo babe lokungena lokuletha lokudla nikubona la tafuleni. Nguye lo kumele Nyawo kumele maybe nganguyilo lo nta nje unemona ukuthi lo babe wenda lo msebenzi akanansima kanani wabude ngisho lidala mina ngilwela ukuthi lo baba limi kodwa ngithi usho ukuthini yena nakathi mina angitoxosha lo babe lo sita gogo ekutheni gogo aqhubeka kakhulu njalo kunembono gogo akasho ukuthi ngibani lo mdzala lo wabeka Nyawo balakhaya ngisho andi lo mbhala noma ungamthinze emoyeni akazange sathi Nyawo kalini wena mnakethu akazange nabalakhaya babambeka lima nesini naye lengali babe lomncane eva bayekelisa kwabonakala kulima Nyawo ngabe ngibani ke lo lothi akulime Nyawo sesinakufa lokho awuhlali ngani la khaya namnedwa uma usegogo na ekhaya wathambela la khaya ngathambela mnakethu imbatho bangiphatha yona bana Nyawo namnakethu uyastuku athina besingalunayo ukuthi akalimi kodwa yena akasasifuna ukuthi uyabothi siyakhula vele sesiyamuka lamasimi ngalamafishi labanye bakini bona bahlala ku kunemnakethu lo lengitalwa naye la khaya nje sesingithu umgogo ngimshoda lo munye umnakethu gogo lona ke uke wangitshela mina watshela mina ngathi beka kusetheka athi mina naphumlane sipheke uvula umlomo kakhulu sibala khaya sitalwa dindongo wathi umbuto wami emlandweni ngibani umfati la ngibuta gogo kusemlandweni ngibani umfati lo wakwamekeza sitohlonipha loyo mntwana kuze kube ngilaphumlana kethi la cabinet noma ungamshayela nyala akayifuni nzaba bake bamnunusela bathi bala umfica bathaka engculwini kulabantu wena mnakethu labalibhandle linye kulento lesikhuluma ngayo akafuni lo mnakethu ungitshele kanje wathi angifuni bakithi ngiyabakade unganginunuseli ngebantu labanye ukuthi ngiyebongculwini ngiyekubona gogo akaqondise inkulumo abide bakithi Nyawo akazange sanikwe umhlaba kwathiwe nangabe kwathiwa akagaze sesikhulile phela sesiyaqela sala sinike gogo uyathi nizaba ukuthi lona bambethele amaphoyisa nakafikile la khaya Mncedisi abitwa ngime amaphoyisa ngoba wagangela mina wabutha konke uyati na maphoyisa nje kubhalwe phasi bengikusho ngamabito ngokusho bekubili gogo Tingubo 21 laqala ngato emashedi teacher yonke into amajekela hamba netingilazi takhona ngeke ngikubali vele mntanami konke mina angimufuni impilo yami yonke uyawubuya sengifile Mncedisi yeah phumlani yena gogo ke phumlana ngethe kudela ngone ngako utshelwa ngizojova nginami lona njaka angimdzingi vele mangibona yena ngiyaqhaqhatela Gogo Mnguni uthi lo mtukulu wakhe lo ngumncindisi Mgwambe uthi angabuya ke ekhaya yena ke gogo ke nasashonile ngoba le jaha leli limgangela kakhulu into Mncindisi kula iphikile kodwa uthi Mncindisi ngubaba Nyawo lofuna kudla ekhaya la kubo kodwa gogo lokho uthi akusilo ke liqiniso lo mfana ke amdzingi lapha ke ekhaya etindzabeni Gary Carlos ngikumadonsa